افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان مینا او درنښت هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وي. دوستانو د نن ورځې درس کې د هورن برخه وایو، د اورېدلو برخه. د اورېدلو په برخه کې 14مې برخې ته رارسېدلي یو. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اورېدلو برخه یا د هورن برخه یو له مهمو برخو څخه ده، تر څو وکولی شو الماني ژبه زده کړو. او دا هم په یاد ولرئ چې دلته کومې برخې ما راخیستې دي، په همدې شکل باندې په امتحان کې هم د هورن له برخې نه سوالونه راځي. راځو په ګډه باندې ووایو. Hören Sie und notieren Sie. Guten Tag. Guten Tag. Ist das auch noch von Ihnen? Ja, bis hier. Haben Sie eine Rabattkarte? Ja, hier, bitte. Danke. Das macht 30 Franken 15. Hier bitte, das sind 31 Franken. Danke. Und 85 Rappen Retour. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. ښه دوستانو، دا د اورېدلو برخه په دغه خانخلای کې تاسو به په نښه کړي چې څه راځي. اوس راځو ګورو یې څه راځي. دوستانو په لومړۍ خانخالي کې 10 راځي، په دوهمه خانخالي کې 15 راځي. راځو ښه دوستانو، راځو 18مې برخې ته. په دې برخه کې د نانوای سره یوه محاوره ده، تاسو یې واورئ او دا ووایئ چې کومه خبره څوک کوي. دلته مشتری یې کوي او که خرڅوونکی باندې دا خبره کوي. نو تاسو جوابونه ورکړئ چې دغه جمله لومړۍ جمله څوک وایي، دویمه څوک وایي، درېیمه څوک وایي، څلورمه څوک وایي، پنځمه همداسې تر اخره پورې چې دا مشتری وایي او که یې خرڅوونکی وایي. راځو په ګډه یې اورو. Was sagt die Verkäuferin? Was sagt die Kundin? Hören Sie und kreuzen Sie an. Guten Tag, Sie wünschen? Ich hätte gern ein St. Galler Brot. Dunkel oder hell? Dunkel bitte. Hier, bitte. Danke. Was macht das? Ein St. Galler Brot macht 2 Franken 40. Hier sind 3 Franken. Danke. Und 60 Rappen zurück. Danke und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. ښه دوستانو، تاسو به اوس دا اورېدلي. اوس تاسو ووایئ چې دا خبرې راځو لزونګ یا حل اورو. 18مې برخې لزونګ په دې شکل ده چې لومړۍ خبره خرڅوونکي کړې، دویمه خبره مشتری کړې، درېیمه خبره هم مشتری کړې، څلورمه خبره خرڅوونکي کړې ده او پنځمه خبره هم خرڅوونکي کړې ده. ښه دوستانو، راځو 18مې برخې ته. په 18مه برخه کې تاسو دوه ډیالوګه لرئ. په لومړۍ محاوره په دویم محاوره کې وګورئ چې د چا او چا نومونه راځي. راځو په ګډه یې اورو. Welche Namen hören Sie? Kreuzen Sie an. Dialog A. Iseli? Grüezi, Herr Iseli. Mein Name ist Steiner. Grüezi, Frau Steiner. Ich rufe an, weil ich noch Bescheid geben wollte, dass Ihr Anzug parat wäre. Dialog B. Fröhlich? Sali Hildegard, da ist der Franz. Ahoi Franz, schön, dass du anrufst. Ja, ich wollte dich fragen, ob du am Samstag mit mir gekommen bist. ښه دوستانو، ډیالوګ یا محاوره مو واورېدله. راځو دوستانو لزونګ ته. د 18مې برخه لزونګ په لومړۍ محاوره کې دا دوه نومونه اخیستل شوي دي او په دویمه محاوره کې دا دوه نومونه اخیستل شوي دي.
ښه دوستانو راځو 19مې برخې ته. په 19مه برخه کې هم تاسو یو څو جملې اورئ. تاسو وایئ چې دا جملې صحیح دي او که غلطې دي یا nein. دغه جملې تاسو اورئ که یې نه اورئ. راځو په ګډه باندې اورو. Was macht die Kioskverkäuferin nach der Arbeit? Hören Sie das Interview mit Frau Kjönzli und kreuzen Sie an. Frau Kjönzli, morgen ist Samstag und Sie haben frei. Was machen Sie? Morgen Abend kommt Lisa, eine Freundin von mir, zu Besuch. Haben Sie oft Besuch? 1 bis 2 Mal pro Woche. Ich lebe allein und so habe ich natürlich gern Besuch. Was machen Sie und Ihre Kollegin morgen Abend? Wir essen zusammen und dann gehen wir ins Kino. Essen Sie auswärts? Nein, das mache ich eigentlich nie. Ich koche immer selber. Auch morgen Abend essen wir bei mir zu Hause. Und was machen Sie am Sonntag? Da habe ich auch den ganzen Tag frei. Am Nachmittag hüte ich die Kinder meiner Schwester und am Morgen backe ich einen Kuchen für sie. Die Kinder haben meine Kuchen gern. Also, Besuch haben, ins Kino gehen, Kinder hüten und Kuchen backen. Was machen Sie sonst noch in Ihrer Freizeit? Ich arbeite immer am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. An diesen Tagen bin ich am Abend müde und ich bleibe meistens zu Hause. Ich sehe dann fern oder höre Musik. Frau Kjönzli, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Danke. ښه دوستانو راځو ډیالوګ مو واورېده. اوس یې لوزونګ ته. لوزونګ 19م لوزونګ په دې شکل ده چې لومړی خانقه لیکي. لومړی چې ده یا ده، دویم هم یا ده، دریم هم یا ده، څلورم یا، پنځم یا، شپږم یا، اووم nein، اتم nein. دوستانو مخکې له دې نه چې درس ادامې ته ورسم تاسو نه په خورا درنښت هیله کومه چې لطفا په ارامه باندې واورئ. څو ځل یې واورئ. په یو وار اورېدلو باندې نه پام کېږي، سړي نه زده کېږي. ښه دوستانو راځو 20مې برخې ته. 20مه برخه کې یو ډیالوګ ده. تاسو یې وګورئ چې دا خبره څوک کوي، کوم کس دا خبره کوي. دغه جملې چې دي 9 جملې دي. دا هره جمله کوم کس وایي. دلته دا کس وایي، دا کس وایي، دا وایي او که دا وایي. دا خبرې څوک کوي. راځو په ګډه سره اورو. Hören Sie das Gespräch von Sümer, Patricia, Huizu und Pamela. Wer sagt was? Kreuzen Sie an. Mein Wochenende war ruhig. Ich war zu Hause. Am Samstag hatte ich einen Fernsehabend. Das Programm war nicht schlecht. Ich war bis ca. 3 Uhr in der Nacht vor dem Fernsehapparat. Was? Bis 3 Uhr? Aber Zimmer, das ist so lange. Das stimmt. Am Sonntag war ich sehr müde. Wie war dein Wochenende, Patricia? Mein Wochenende war sehr gut. Ich war bei Freunden in Luzern. Am Samstagabend waren wir zusammen in einem Konzert. Was für Musik war es denn? Musik aus Südamerika. Das Orchester war aus Kuba. Die Atmosphäre war einfach super. Wie war dein Wochenende, Huizu? Mein Wochenende war schön. Ich war zu Hause und hatte Besuch, Freunde und Bekannte aus China. Am Samstagabend waren wir 8 Personen und wir hatten einen sehr schönen Abend zusammen. Pamela, du bist so ruhig und sagst nichts. War dein Wochenende nicht schön? Doch, mein Wochenende war auch schön. Ich war zu Hause und hatte viele Telefongespräche. Da waren 3 Anrufe aus Argentinien. Ein Anruf von meinen Eltern und 2 von meinen besten Freundinnen in Argentinien. Das waren lange Gespräche. Ja, und dann waren da noch 2. Nein, 3 Anrufe nach Kanada. Die bezahle ich. Das gibt eine Rechnung.
ښه دوستانو هورن مو واورېده، راځو اوس یې لزونګ ته چې دا خبرې په دغو کسانو کې کومه کسانو کړي دي. لومړی جمله سیمیر und هویڅو دغو دواړو ویلې ده. دویمه جمله هویڅو. دریمه جمله پاتریسیا. څلورمه جمله پامیلا. پنځمه سیمیر. شپږمه پاتریسیا. اوومه هویڅو. شپږمه سیمیر. نهمه جمله پاتریسیا ویلې ده. راځو ښه دوستانو راځو یویستمې برخې ته. یویستمې برخه کې هم دوه ډیالوګه دي په ګډه باندې اورو او دا وایي چې په دغو خانخالیو کې څه راځي. Hören und schreiben. Ergänzen Sie die Grammatikpoesie. Zu Hause. Ich war zu Hause. Er war zu Hause. Anna war auch zu Hause. Wir alle waren zu Hause. Nur du warst weg. Wo warst du denn? Ein Wochenende mit Stress. Du hattest Zeit. Er hatte Zeit. Sie hatte auch Zeit. Ihr hattet alle viel Zeit. Nur ich hatte keine Zeit. Ich hatte Stress. Viel Stress. ښه دوستانو راځو اوس یې لزونګ یا حل ته. یویستم لزونګ یا حل zu Hause په دا لومړیو چپ طرف ته خانخالیان ایښي دي. په لومړۍ خانخالي کې وار، په دویمه کې وار، دریمه کې وار، څلورمه کې وارن، پنځمه کې وارست. په دا ښي طرف کې خانخالیان ایښي دي. په لومړی کې hattest، دویم کې hatte، دریم کې hatte، څلورم کې hattet، پنځم کې hatte. دا و دوستانو د نن ورځې درس. ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بل درسه ښه او خوشحاله وخت. یا الله په امان.